lihat ngi kentai ya kata kubor bami kata seni malah play YouTube play kubor ikan kentai ngi kum kersen ngi kum seperti UDP ini ne baik bat ke UDP Kinong Kershan jong ka United Democratic Party jelep unit kilapan pau ye jing sausi bat sengau kundit ban yo iha kilat pathai khubor batang na kadau bau ba HM Shangpliang MLA ka Mausenram constituency ubalalit penyeso syakawe pat ka parti ulakam babaro kitu gewelwan syaka jingalang kilawan man penyeso bat ai ka jing Kershan ya u na ka benta ke election araja pulai Habakran hakilat pathai khubor na kaliang jong Kinong Kershan jong ka UDP jelep unit kilapan pau bakum kani ke jingkam trai ye kibriu bakin long Kinong Kershan jong u MLA u ba HM Shangpliang tang na kadau bagilawan se ke jingalang jong u kalong ke ke bomla ban pediang namar kalong kumbathok bat shulam ler Kilaong ba kilalit se ke jingalang namar ba ukhot ban sam scheme Henry Pause on dala poi se ke jingalang kalalong de khongpong namar uklem IAA panban hakabakut open pau perthei ba kilawan man penyeso bat Kershan ya u layathu ki pai ba nong Kershan namar kata kilapan pau ba hadu menta kim padon kanu karai ban Kershan ya kiwe pat ki parti Henry tang ye ka parti UDP hapo ke jingalam jong ba Olan Singh Suin parti na UDP ni kuat pensai ni por ba aku tu sini por artrik no pai ni kata sini ngi kum kersen UDP bikin hai ni sakot semua kata sini mar bala om bak mensional nasional ngi ngi lek kata sini namar ba UMLA jongi kum ka mosra konstitusi don ai ngi teh ba ngi kum kersen UDP ngi kum parti UDP namar uang ngilang lis kerteng na jelap don penai uang terus ngi tingi kum ki parti UDP ngilek mar percaya ngi om ngi wan namataka parti hari wan namataka snong tingi kum kinong snong kum ka parti UDP ngilek namar uang don penai hing ngi kum keseng ngi kum ka parti UDP namar ong lis kerteng ki yang ngi dia terus ngilek hari ke badia susi angkat yang ngi terus ngi mà poe ka to ka jirang jong o ni kun ki parti UDP ngrek tes ni siap dia soba marong ba ngi kun ka UDP ka seng o parti UDP na jelap nilai ya so bat ka bat siap dia tes ni kun ki parti UDP bandai dia snot bat siap dia Presiden juga area UDP parti juga area penulisan orang apa untuk dia hak WD berkejimi kubur berkantrik bahasa yang semua kini dalam UDP Kinong Kershan UDP yang lega parti yang jelap di bersyukur apa bisa dia bah dei bahasa dia semua ke parti juga semplian hariki no yang Kinong Kershan lega parti UDP ke sini kisah khot ha urang basnong ba ai yeki ban terus kim mar ma kinong ki kentei banduk ban ni ki kwahi mo ban yo na kap no hari those la poe to jaka la syak diang subhai ki baki nong no Kinong Kershan no champion ayen ki bersyai mene ba baki Kinong Kershan no champion Metang na kata-kata tika baduk mentah kini Kinong Kershan UDP kidang ini ban Kershan no baksoy na imne ya bro kinong ini kadang gini kumar ba na da bakso ni yo tiket ni dipiru Kinong Kershan may bakso kata si kami kubur Kinong Kershan ko siya kata kalau ke balam ler ke syutok ke syai hendrai na syai ni bagi ni Kinong Kershan UDP kinang ini parti UDP hadu mendadai ke sini election ban penjob dan buram yo gotong yo ka UDP ba Olan Singh Suin tinggal kuat bersyai kata ala ni bentar tika bede berkejing rung jong banam perang senai tang mo siya kap siya iba SM Shangpliang tengah try kala banlong mo na kalian yung ismet bila ban siam kanu kadaw ka ji kenduk ji siya penbig mo Shangpliang tila kumngop mo kumubre mo ka ji telot ka ji telot kumubre mo ila kumngop no ji siya penbig mo Shangpliang tingi mo mentit boy kada dulu dari kasih election ila banlong biang no Kershan yung ngi ku parti UDP mo intip dia kata mo re ngatrai kala benda ke ji siya penbig ke jong uhaw ba Shangpliang ulai berpunya sok awak Shangpliang re ngatrai lada kamdon kanu gajing sei sok hapden ke jung ubur Shangpliang ngatrai ulang wan pai pat ka parti UDP jungi tinggal syong murim ke WD ba katu kubur bumi angkat artrik
Di naliang presiden jungi imdatip ha tu sini presiden juga parti UDP nang nina jelat. Di ngako musyal ba oi ngana kaliang jonga. Ngamde nung kersian jong ka parti UDP na dus na marjan ka kersian yu ba syampliang. Ko musyal pi ngako ngade nung kersian jong ba syampliang ngade ru eksekutif member jong ka blok kongres tu por. Rehadian bang la yu mat ye ka JD jongi kiduk kisuk kiran li berba syampliang ngasno kami hap bagi. Nama bau basem piang hi long high five plat ke jing im di baki nong kendong baki beduk kam don je de em kget kon sat kum ra no mi mat ba ngam batai pang kum tau nong thau ai ha ki indor ba thau ai no bo kreng sele de ngam batai knya ha be de bat ka jing long nong mi mat ba be de kirit kiria ki duk kisuk de ka jing long jung i kum nya ha kerdan baki beduk ki besuk itu usya penbit yang ni yang tai lembat sedikit bahan gini dalam juu bah mat we nak kalian juu pada banyak deh beri akam benji deh kemudian kan umji itu tu hiru wat beri tak ada ni nak kalian juga na simba ni ubri umlong ban mat ban ni nong bendong di bebit berkan beduk barang ni tak ada ngami no na i ban ngaku pan aji kesang badon musim jing surit musim bantrei pat nanti beduk barang ni kinong kendong takadaw nga kuha pang ay Christian na iba olam singsun kung kurtong pa niya kuning election MLA arjar lain na parti UDP ngangit unyo ka jingjok ka badon burong hono sinam arjar lain iba olam singsun na parti UDP daga je trelang ka Christian dungi kirit kiria ibeduk ibesuk unyo ka jingjok ka badon burong kong nga ay kajing nga priang suhay Christian UDP bagi lawan hana pasno jing hana jelek yang ay kuliah pibaro ban ha ban kong nga sngoban tamnok na pimon ba ka sing UDP juni ha kasiya ni la lom ja burong ha pa I la ba chno jini la po chno ti dong pa sumha so wala sya ka atri pa ni wan ini MLA di ba HM Samplang tentang kadang ya lek ki ba on yo skim mo namari iba ni jong ka konstitusi la pa dia rapi ki badung pasu yang dang la point to kasih atri pade dalalet ikelar kompong pade namara la kung basyat mo yang ako te bani na kasing UDP na pasyon jelet ni nawan sno bat iba HM Samplang kadang ni pada kasi ko ano memang ni tempat dek kuno pat bang larong la syong pat hakman henry opang sim isngo AA kata kajing kibri tipsya mo ya ha kajong badodot ang kabasabar pada de hirup ha kajong ka mesin ni don ang kajing suskan ya walay kasi dipila jong lang ni baduk orang ni masuk bro de ni nan utukas ni bang syakot ini ha berkat ka sing bat iba HM Samplang tinggi kum ka sing UDP untuk mencuan ni bat teman tani sempet na I bat ni sekian na I dengan ni bet ala I long kuno roendre apa mesin pat de ngala syok it mo ko ba syok it samla bala da job roendre ni bat ka UDP nalu kersi atri lu tani sem pat na pet na I bat ni sem ngamit na ka UDP bat ni sem la yasno bat ka sing BJP ni bat iba HM Samplang Apo ka sinong nungi ang ni apo sinong jelek nagabantaban ya pendek jadi kam hijam pidon ha kencing baklak lihat mo na pedengka di kot dong ka sinong nungi kencing sya iyo belum priu maaf yang dengan priang subay ki barot I peran Christian na ini na po sinong kunju te kawai ka ba nga kwa hiban ong hane kendiat ya gina Christian jong ka parti ki mar nga kwa penpau kendiat mar bokli ha ka jinglong ribon kai ka jinglong telot luna kebor perkat idegil nungi musen ki badu pada tahu bagi siapa ngop begini jadi penbit ngop percaya tabun gitu jadi penbit jadi bro